uwavuga yuko ariyo nkuru imaze imisi ihetse izindi kuri social media ntabwo yababeshye. Ni inkuru wajya gubyuka ukabyukiraho, ni inkuru wabaga ugifungura Instagram ukayibona, ndetse abenshi bakavuga bati muri iyi minsi igaburiye abantu. Ni Regis na Miki, dore yuko ari imwe muri couple zabanye kandi zakundanye ku rwego rwo hejuru. Abangaba bose twibutse yuko ari abakinnyi ba filime, ngira ngo Regis muramuzi kuko ni umwe mu bakinnyi b'abahanga bivugwa yuko afite ubuhanga butangaje. Ngira ngo Regis mwawumenye mu gukina filime za gisirikare cyangwa aho aba yita afande. Miki nawe muramuzi, umwe mu bakobwa b'abanyarwandakazi bakina filime, ndetse abenshi bavuga yuko Miki yaba afite impano itangaje. Ariko abangaba bose cyangwa se abangaba nyuma yuko bakundanye baje kugenda bashwana bya hato na hato, ndetse si ugushwana gusa maze bafata ubuzima bwabo babanyemo bose babushyira hanze, dore yuko Miki ashinja Regis kugenda amwinjirira mu buzima, ndetse umuhungu wese bakundanye Regis agerageza kugenda ashaka kumusebya. Nga Miki iyo avuga, we avuga yuko Regis ntagasebya Miki, ahubwo Regis asebya abahungu bakundana na Miki. Noneho Miki nawe agasebya Regis avuga yuko Regis nta kintu ashoboye mu rukundo, nta kintu na kimwe yari amaze, ndetse burya ngo no gutera akabariro ntabyo Regis yari ashoboye. Ibi ngibi ni byagiye bivugwa, ndetse bamwe bakora ibiganiro ku ma YouTube, buri muntu wese dore yuko afite YouTube, bagenda bavuga byinshi. Ahangaha rero ni mu kiganiro cyatambutse ku Isibo, ikiganiro The Choice, ndetse aho bari batumiye Kilaman. Ngira ngo Kilaman abantu benshi barabizi yuko ari inshuti magara ya Regis, dore yuko ari we batangiranye gukina ibingibi by'amafilime y'abasirikare ndetse n'ibindi, ndetse by'umwihariko akaba akoresha Miki, cyangwa se Miki akaba ari umukozi wa Kilaman mu gukina filime. Rero ubwo babazaga Kilaman bati se bariya abantu bawe bose byagenze gute, ngira ngo Kilaman yasobanuye yuko yafashe umwanya ejo cyangwa se ku munsi w'ejo hashize agahamagara Regis ngo mu gihe cy'amasaha 3 arimo kumubwira ati nyamuneka Regis, biriya bintu mwishoyemo ni ibiki ko mbona ubuzima bwanyu mwabushyizeho karubanda, ese ababakundaga cyangwa abafana banyu baraza kubifata ngo iki? Noneho ngo Regis nawe akamubwira ati njyewe Miki nabihagarika nanjye ndabihagarika. Kilaman ngo yarahavuye, ndetse arangije icyo yakoze yahise ahamagara Miki arambwira ati untegurire inkoko n'ubugari, ngiye gucaho ngaho mu kanya ndagushaka. Miki rwose ngo yarabikoze, ndetse iyo nkoko irashya n'ubugari arabuteka. Kilaman agerayo baraganira, arambwira ati Miki ndashaka yuko uhagarika ibintu urimo weho na Regis. Arangije Miki ati naramuka bihagaritse nanjye ndabihagarika, ariko nakomeza nanjye ndakomeza. Kilaman avuga yuko bitanga icyizere yuko abangaba bombi bashobora kumwumva, ndetse ibingibi by'amatiku bakabihagarika, dore yuko Regis we yari yafashe uruhande rwo kuvuga ngo sheri wa Miki cyangwa se Aga the promoter, avuga ngo Aga yaba yarateye undi mukobwa bita Honorine inda y'impanga. Ariko byose Miki yagiye avuga yuko byari planka zo kugira ngo bashyire hasi Aga, ndetse bakomeze basebye izina rye. Ariko nanone abandi bakavuga bati ntago Regis izi nkuru yazihimbye, ati n'ubundi Aga nawe ku bakobwa rwose Miki ntavuge yuko hari ikintu yifitiye, ati kuko Aga nawe biravugwa yuko abakobwa batandukanye bagiye bamucaho, nawe bamushinza yuko atari umuhungu ufata umuntu umwe, nawe ari umuhungu ufata. Ngira ngo ni inkuru zimaze iminsi zivugwa, Miki bavuga bati rwose wararengereye, dore yuko adatinya no kuba agenda ashyiramo n'andi mazina ya bagenzi be. Ariko abenshi bakavuga bati ni umujinya w'umuranduranzuzi uyu mukobwa yagize, cyangwa se ni umujinya w'umuranduranzuzi afite, atari ku busanzwe nta kindi kintu apfa na Regis, dore yuko iyo ibingi byose birangiye nyuma yaho hari n'igihe wongera ukababonana. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tahatibu World, ni mu gace twise Tahatibu Update, aho tukugezaho amakuru abagiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda dukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zose zitwa Tahatibu TV. Ngiye nitwa Eni Yusufu, duhure muri comment.